افرو انجمن بانگواز و پروبرنی سردان و مالبندنه کمال اسلامی دهوکه کرد و شلای برپرس و کارگر مالبندی و پشوازی لحاطه کرن. پاشان انجمن نوبرید گلستاف مالبندی و هرسی انجمن آمیدی و آکر وزاخ و کمبو و گنگشل سراوش و کمال اسلامی بگشتی و دور بادینام تایبتی کرد. هر دیسان آماده کاری بو کنگره چاره حزب کبریارت افصاله دا بهتا گردان و انجمن بانگواز و پروبرنه گهداریا تبینی و پیشنیارن کادرن کمال اسلامی به دوره کرد. کۆبنەوە بوو لەگەڵ کادران و ئەندامانی ئەم سنوور و بە تایبەتی ئەندامانی ڕێخستنی ئەنجومەنەکانی سنووری مەڵبەندی دهۆک گوێمان لێگرتن لە پێشنیار و تێبینەکانیان و هەروەها کۆمەڵێک بارودۆخ و هەواڵ و گۆڕانکاریەکانی ئێستای کوردستان و ناوچەکە و کۆمەڵی ئیسلامیمان بۆ باس کردن بە تایبەتی مەسەلەی کۆنگرەی داهاتووی کۆمەڵی ئیسلامی کۆنگرەی چوارەم بۆ هەنگاوانەی بەڕێوەن بۆ بەستی ئەو کۆنگرەیە ڕای هەموو کادرانی کۆمەڵی ئیسلامی لە مەڵبەندەکان وەرەگیرێ و پاشان دوای ئەوەی ڕای کادران وەرگیرا کۆمەڵی ئیسلامی بە بەرنامەی شوونەوە ئەچێتە کۆنگرەوە و لە کۆنگرەشە ئیقراری ئەو بەرنامەی کرێت کە کاری لەسەرکە بە 4 ساڵی داهاتوو. که او کو کومبینا گشتید یل همی انجمنت کمال اسلامی کردستان السنورت دوربر دهو که رینشتو و سرگلای تورا بحث کرو ان شاء الله ایجابی او ده ایجابی بیت و حالا دوی بحث کنگره و نزیبون کنگره خوب برهف کردن بو آماده کردن بو کنگره. اندامین هر سه انجمن مالبند نهی کمال اسلامی جی چندین پیشنیار و خالن گرنگدان دست انجمن بانگواز و پروبرنه شپخمت پیشبرنا کار اسلامی دور آبادینان تایبت جید بوارن پرورده و راگهاندنه دا دو خالما گفت و گل سرگه خالکا هر سرکی او بوکو کوچو دور آبادینان پیش بخینو گلو گانز دل مر و دور چنه ما گرینگی خزه سر دو تبارا اگه شو او بو شلوی پرورده و گرینگی و دور بدادان یا دویجی شلوی راگهاندنه و ان بینین خمسوری کامازن های و دور شلوی راگهاندنه و خالا دوی ما بحث هنده که کوچو آماده کاری بینه که بو کنگره دهات کمال اسلامی ما سرنج و تبینیت خو گلوا گفتگو کن و انشالله ما عمله که پرهیویه های بو و کنگره دهات کمال اسلامی بریار اوت اف ساله دا کنگره چاره کمال اسلامی کردستان بهتا گردان شپخمت انجامدان کنگره که سرکفتی جی اتنها دا بوچون ارگان حزب الدورین جدا جدا تنور گرتن دا کوبب نراس پارده و پلان و کارنامه کنگره جی بهتا دانان. آمد بریفکانی، کانال آسمانی پیام، دهوک.